Umuhanzikazi Vestine Ishimwe yakorewe Burido Shower yitegura kurushinga n'umunya Burkina Faso. Ibinyamakuru biti iki? Njye nitwa Journaliste Thierry mbahaye ikaze. Umuhanzikazi Ishimwe Vestine uzwi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas yakorewe ibirori byo gusezera ku bukumi cyangwa se Burido Shower mu rwego rwo kwitegura kurushinga n'umukunzi we ukomoka muri Burkina Faso. Ni ibirori byabaye ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 22 Kamena 2025 byitabirwa n'abagore n'abakobwa b'inshuti ze za hafi. Byaranzwe n'ibyishimo, amasengesho n'impanuro ku rugendo rwo gushingirwa, aho benshi bagaragaje ko banyuzwe n'iterambere ry'urugendo rw'urukundo rwa Vestine. Uyu muhanzikazi aherutse gutangaza ko azarushinga na Idrissa Odrego kuwa 5 Nyakanga 2025 mu birori bizabera mu Ntare Conference Arena. Kuri ubu Vestine yamaze guhindura amazina ku mbuga nkoranyambaga, aho yiyita Vestine Odrego agaragaza ko yiteguye byimazeyo intambwe agiye guterera mu rugo rushya. Tariki 15 Mutarama 2025 nibwo Vestine n'umukunzi we basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uwo muhango wari uw'ibanga ku buryo byatunguye benshi mu bakunzi b'abahanzi. Vestine na Dorcas bazwi cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, harimo izitwa Ihema, Ibibasi, Bayali n'izindi zigiye zigaragaza ubuhamya bwabo n'urukundo rw'Imana. Ishimwe Vestine yakorewe ibirori bya Burido Shower yitegura kurushinga n'umukunzi we bamaranye igihe mu munyenga w'urukundo. Ishimwe n'umukunzi we wo muri Burkina Faso bazakora ubukwe kuwa 6 tariki ya 5 Nyakanga 2025 mu Ntare Conference Arena. Ngayo amakuru yarari kuvugwa mu myidagaduro kuri Vestine ugiye gukora ubukwe. Hagati aho ngaho twe tubaye tubashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Niba utari wakanda subscribe uri guhomba, gikande kugira ngo tujye tubana buri munsi. Mukomeze mugire byiza, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.